Bem-vindo, Fali. Neho manosi atu hanornimi oinse itabeleuza projector ba iminia atividades sira. Então, projector idane, iha inglês amimos bolu projector. Sira babain mai ho buatruman debe taka sirania oin hanesane, então kita haluha tu hasai. Agora, ita focus ba fatin sira nebe ita liga ho fiu. Bele liga ba projector nia VGA A ka VGA B. Ruane bele hotu. No bele liga ba cualquier ida. Importante atu hare katak atu use projector precisa fiu rua date. Ida nebe liga projector bahi, no fiu idata nebe liga projector ba computer. Fiu projector bahinian belemos bolu power cord. No ita liga sorinida ba projector nia kotuk hanasane. No liga nia sorin fali ba ahi hanasane. Fiu nebe liga projector ba computador naran bolu VGA cable ka fiu VGA. Ita liga sorinida ba projector nia kotuk hanasane. No se ninia sorin la bele tama ba computador, ita se precisa fiu idane naran HDMI cable, ka fiu HDMI. Iha computador ka laptop balun, iha ona VGA, então ita la precisa tan fiu HDMI. Butaun ida nebe hau foin hanehan, naran bolu power button. Ho butang idane, ita bele halo lakan itania projector. No bele hare butang idane atu halakan itania computador mos. Idane bele usa atu ajusta ekran, atu halo kik ka halo bot. Idane fale ita bele usa atu ajusta ekran, hori ita bele hare mos liu. Karik seladun mos bele ajusta. Benhira liga hotu lolos, ita se hare itania laptop nia ekran, sai husi itania projector hanasane. Ikus liu, projector balun, iha componente ida nebebele liga fiu USB nian husi fatin USB iha projector, ba fatin USB iha laptop. Se iha fiu idane, la precisa atu usa fiu VGA cable nian. Tambarrone bele halo itania projector launa fatin, depende date idane be ita iha. Obrigado barak ba ita bodnia atenção. Saramak importante lio hotu? Kokotok. Koko atu aprende atu usa no usa atu lahaluha. Obrigado barak.